Tapi gaji presiden dengan gaji presiden terah mesti dibayar ke hijau. Hijau bakal kurang cok kuah kan. Oh, haji. Yang omah gini. Yang pegang boleh ke. Ini aku pokok-pokok kayak kepung nang dole, kasih pan nang dole pun tu. Karena aku pegang ni ke. Kapok ni. Cok barang nu tahu ni kurang ni kau dia. Cok barang nu kau nu ke ni. Ani kreh ke kerja pun lihat pun abah Jokowi pun. Đâu rồi các bạn, các bạn nghe thế, ba đàn tê cái raju lagi awak karan tê cái daripada punya kuri. Nyo hai gaji uronyo gaji awak cái raju, enggak uronyo enggak, hah? Nyampe ka keun ke uronyo ka keun juga mama ke semua anak ke baju tuju. Ke depan ka mah. Nyo hanai uronyo gaji, enggak gaji enggak gaji PT enggak. Gaji PT madu seluruh Indonesia, kerajaan mental seluruh Indonesia. Tadi gaji presiden kena keluar buka. Kenapa mesti bayar ke bijung? Depan kan mak, rekam ke Jokowi.